Руслар Юқары Шурада Діңлев аппаратурасыны қоймаға істеген. Бұл ішлер үшін ФСБ парламент аппаратында чалышқан қадеміні желп еткен. Украина телекестілік қызметінің малюматына көре, Рус мақсус қызметшілері бұл қадемге ижғал етілген қарымға барғаны вақыт ижбірлік теклif еткен. ФСБ бұйрықларына көре бұл агент парламентке келген шетел eyyetlер веоларынан еркен аққында малюмат топламақ керек еді. Бұл сырада ресми олған ве ресми олмаған қонышмалар аққында. Бұл агентке парламент одалары ве коридорларда гізлі Діңлев аппаратурасыны ерлештірмеге авали еткенлер. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Екі юніліште ұрушылар девам ете. Баштапта хабер еткенлеріне көре, ижғалжелер Шарқ тарафтан Бахмут шеріне ве ижғал етілген Донец тарафындан басмаға тұрышқан. Душман танк ве чешіт артиллерия тіртібатларынен ұжыметі, атта учакларына құллана. Ең керген вазиет шымды Авдеевка ве Бахмут юнілішінде. Украина майджелері бар күченен рус ижғалжелеріне қаршылық көстеріп тупрағымызны мұдафа етмекте. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне-Виїмка, Стряпівка-Солидар, Володимирівка-Солидар, Клинове-Бахмут, Вершина-Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли. Ава ұжымыны қарышы мұдафа системаның идманлары яда бұл система чалышқанны қандырмақ үшін интылув. Ижғал етілген керечте жұма күніне кечерге жасы патлаулар ештілді. Евлерінің пенжерелері дүрілдеген. Ерлі сәкелер қырым көпірі ұжым етілі деп түшінген. Ижғалжелер үкіметі есе бұл дұшман ава ұжымыны қарышы мұдафа системалары чалышқанны қандырмаға тұрышты. Чүнки Қырымның дегер қысмында патлаулар олғаны вақыт, рашистлер бұл система ярымадада чалышқанындан шүбеленген еді. Что это? Что это? Что это? Ақяр сакинлері есе Белбек авалиманы тарафында күчлі патлаулар олғанына хабер етті. Ақярның ижғалжелер елбашчысы Михаил Разважаев бірден Украин пилотсыз учу жалеті ұрып түшірілгенні хабер етті, ләкин ичбір избат тақдим етмеді. Не вижу. А, над нами, где-то там она. Хрена себе. О, тут шлейф от дыма есть еще. Я говорю, что ПВО вот он стоит, вот здесь. Яңы патлаулар олмасындан қорқып, ижғалжелер Херсон вилейтінден Украина ватандашларыны Қырымға қоймай. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров хабер етті. Украина Хавсызлық ве Мудафа шурасынан кәтебі Алексей Данилов Украина Қырымның арби инфраструктурасына йоқ етіп, ярмаданы ижғалжелерден бошатажағыны қайдетті. Ижғалжелерінен ижбірлікчілеріні, алажақ үкім мұддетлеріні эксілтмек үшін Украина арбилеріне ярмадада рус арби техникасы ерлешмесі қанда қиметлі малюматны бермеге чағырды. Ижғалжелер Қырым татары Рустем Османовны Номан Челебежихан адына батальонға алақасы бар деп 6 елға махкүм етті. Үкімні Қарасу базар район махкемесі чықарған. Оны сан кедерсінде 2016 сенесі 20 яшында олғаны вақыт Қырым татар гоннуллер батальонына қошылғанында қабатладылар. Фақат о заман бөле батальон олмағанны ижғалжелер көз өгіне біле алмаған. Османов апрель айында Херсон вилейтінде тұтылды. Номан Челебежихан адына батальонға алақасы олмасында қабатлав бұл Қырым татарларына тақып етмек үшін тек бір себеп тұр. Номан Челебежихан адыны ташыған арби құрылыш тек бұл сене пейда олды. О территориал бірлешменің 38-й гоннуллер құрылышы оларақ адландырыла. Бетек Русия бұйық женг башлатқан сон тешкіл етілді. Украина арбилеріне эсір түшкен Ақярдан ижғалжы қайын аскер белгіленді. Бұны информ напалым қалқара гоннуллер бірлешмесінің тесесшісі Иракли Камахидзе хабер етті.
Қырымда олған ватанперверлерінің ярдымы еле бұй 41 яшында Александр Бражник олғаны белгіленген. Украин арбелеріне теслим олып, екімлерінің ярдымын алған. Украин арбелерінен қонышқаны бақыт о ақярдан олғанын айтып, оны Украинаға қаршы женклешмеге мечбур еткенлерін айтқан. Откуда? Севастополя. Страна. Вынудили, отправили сюда. Потому что контракт заканчивается. Сколько денег платят? Честно. Ничего не заплатили. Мы двухнедельные. Ну только что ж ввели деньги, платили. Деньги с Нет, собой. ничего не было. Какие войска? Сейчас мотострелковый батальон. Нас собрали. Морпехи? Нас собрали всех. Вообще всех. Морпехи, еще раз задаю. Я служил в 1340, служил в Каче, служил в этом. А что не нравилось при Украине, когда Севастополь украинский был? Да все нравилось. Ну зачем тогда это делать? Брат, дай глоточек. Видишь, я с тобой нормально разговариваю. Я тоже- И не то, что камера у меня Я тоже включена. нормально разговариваю. Я это никуда пон- не скидываю, я это для себя понимаю. просто. Тебе медицинскую Русия ile muzakirələr keçirilmesi. Zaporijye atom elektrostansiyasında Rusiya tarafından özek şantajı, Ukrayna esirleri qaytarılması ve Ukraynaga gumanitar yardımı berilmesi. Bu videoger mevzularını Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Türkiyeli zenadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşken Milletlerinin baş katibi Antonio Guterres ile Lvivdeki Pototskiler sarayında konuşup 40 dakika devamında uç taraflama muzakere geçirdi. Konuşuvdan son Recep Tayyip Erdoğan ateş toxtatılması için muzakere yanılatılmasında Türkiye aracı olmağa hazır olğanını bildirdi. Onun fikrine göre Mart ayında İstanbul'da buna ilk adımlar endi yapılgan edi. Diplomatik sürecin canlandırılması için Ми окремо вказали на підтримку міжнародним співтовариством відновлення дипломатичного процесу. Сподіваюся, що війну нарешті буде завершено за столом переговорів. З цим погоджуються Зеленський і Гутерреш. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів. müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Türkiye prezidenti qayd etkenine göre konuşuvda harbiy esirler dengiştirilib hakkında da laf yürsetilgen. Tabii görüşmemiz Під час зустрічі ми обговорили питання обміну військовополоненими та наші ініціативи. Хочу сказати, що це питання нам не байдуже. Я вважаю, що ті, хто стежить за цим, намагаються відповісти на питання, що сталося з обміном полоненими. ayrıca ifade etmek istiyorum. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rusiyaga hech bir ishonch olmaganini bildirib, muzokireler Rus ordusi Ukrainaning episi ishg'ol etilgan territoriyalarından chiqarilgan so'ng boshlatila dedi. Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російська зброя. І тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур, не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території. Ukrayna, Türkiye liderleri ve Birleşken Milletlerinin baş katibi Rusiya harbiylari Zaporijye atom elektrostansiyasi territoriyasidan chiqarilmak gerek olgan fikrde bir oldular. Guterres'nin fikrine göre atom elektrostansiyasi sivil infrastruktura olgani hakkında ve tehlikesizlik kefaletleri olması için anlaşma lazım. Здоровий глузд має взяти гору, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність та безпеку атомної станції. Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-якої військової організації. В тісному контакті з МАГАТЕ секретаріат ООН оцінив, що Україна має можливості в галузі логістики та безпеки для організації будь-якої місії МАГАТЕ на ЗАЕС із Києва за згоди України та Росії. Konuşuv neticesinde Türkiye cenk bitken son Ukrayna gayrıdan kurulmasında iştirak edeceği hakkında anlaşma imzalandı. Memorandumna Lviv'de Ukrayna infrastruktura naziri Alexander Kubrakov ve Türkiye'nin ticaret naziri Mehmet Mush imzaladı. İşgal etilgen Yarımada'da felaket. Sak rayonunun Novozornoy koyunun yalısında kasırga olup geçti. Hortun fırtınası yolunda olgan er şeyini havaga koterdi.
Күчлі яғанақ ве Фортунақ Шейх районында олған Донузлав өзенінден кечті. Фортуна ерлі утеке фермасына виран етті. Олған малыматқа көре инсанлар зарар көрмеді, ама ялыда олған бір чоқ машина зарар көрді, пенжере жамлара қырылған. Ава Ахмеджетте де бозылды. Анда бір саат içinde яғанақларының 2 айлық нормасы яғды. Шehir мерkezine су басқан. Арабалар зарар көрді. Ел тереклерін сындырды. Су тükkanlar ve yerastı keçitlerinde bastı. Есть. Вот посмотрите, в каком состоянии находится дорога, которая проходит мимо ЖД вокзала. Это просто жесть. Ең çok Ахмеджетнан Демир yol вокзал районы зарар көрді. Анда арабалар yol бойы ялдайды. Слушайте, а что-то тут реально как-то глубоковато. Ну слушайте, если вон ланосы проезжают, я думаю, мы проедем. Ё-моё. Ну, ноги сухие пока. Ой, а вот сейчас будет вообще фиаско. Keçenleri яғанақлар Ялтаны да басты. Анда бір қач саатта су yollarını ve атта ялыны басқан. Султы seviyesine kadar көтерілді. Машиналар зорнен yol boyu hareket etеді. Bir çok машина номерсіз қалды. Яғанақлардан ғайры Ялтада күчлі ел ve көк кудырдысы. Еще ко всему прочему гром классно гремит.